Welcome to another show, SA Kaap Stories. Julle, as jy van Suid-Afrika is, awesome. If you're from far away, tell me in the comments. Welcome to another epic show. I had a bit of a injury or two. I'm finally getting back together, but I never knew that a farm dam has so many nice fish. It's basically winter, as you know. It's cold and I'm about to pack up, but I got 4 lekker ones. My friend caught another beautiful fish as well. Unfortunately, in this video I will not be able to share with you the details of where it is and so forth. This farmer said that we are welcome to come and test and catch, but if we advertise, then no more. So please forgive me, I won't be able to share that with you, but nevertheless, stick around. You're gonna see some good fish today. Enjoy the show. Ouens, check hierdie Magic Baits, die garlic en banana op die bol. Ek is by 'n privaat plek, ek kan ongelukkig nie vir julle sê waar ek is nie, en CJ is hier, so hy help my. Hy het al 'n paar basse uitgetrek. Hy's nie 'n karpvanger nie, maar ek gaan hom help vandag. Maar check hierdie ou monstertjie. Dis nie 'n baie groot dam nie. Ek gaan hom nou skep. Ek het nou vergeet om die net te kry. CJ, hou jy net daar vas, ek gaan die net kry. Moenie worry. Kom ons kry lekker visuals daar. Dis 'n flippend mooi karp. Ek het nou nie 'n skaal gebring nie. Ek kom skep. Maar kom maar uit. Kom maar uit. Oeh, jy moet jy beter ontvang, bro. Oeh, jy moet hom uithaal. Moet ek help? Ja, as jy die stok net gou so vat, dis 'n groot karp. So, Groot karp. Ja, kom net terug. Yes. Yes, boy. Yes. Ja, dis 'n lekker enetjie, bro. Holy Moses, broers en susters. Hierdie, daar's my hand. Nee, dis 'n plaasdam. Dis nie eens 'n populêre plek. Niemand kom hier na toe nie. Ons is baie bevoorreg, soos ek sê. Ek mag nie sê waar dit is nie. Maar check hierdie karp. Jo, Magic Baits. Dankie CJ, laat ek so. Ek gaan hom nou mooi uithaal en so voort. But wat so mooi is hierdie vis. Hy's in 'n baie mooi kondisie. Ek kan dit self nie glo nie. Very healthy, man. Okay, CJ het 'n vreeslike vis hier op. By die privaat dam waar ek nie vir julle kan sê nie. CJ, vat jou tyd. Ek kan nou nie te diep hier ingaan nie. Okay, hou hom net daar. Check hierdie ding. Bietjie op. Yes. Okay. Ouens, ja, spuit hierdie ding vir my nat. Well done, CJ. Ek kon nou nie die net hier so lig nie, maar julle check hierdie vreeslike karpie. Ekskuus vir die slegte filming, maar hier's 'n monster. CJ, sit net gou jou hand by sy gesig. Ek moet net gou vir die mense wys hoe lyk hy. Check daar, en CJ het groot hande. Well done, my buddy. Eintlik moet jy nou in die regte lewe 'n bucket kry. Maar ons gaan jou nie bucket nie. Jy's 'n groot buddy van my. Maar well done, baie geluk met hierdie pragtige vis. Ja, gaan jy hom optel, dat ons vir die mense wys hoe lyk jy. Net lekker kalm, rustig. Ja, hou net so. Julle check daar. CJ, hoe voel jy? Ja, nee, hier's lekker, bro. Jy sien nou wat gebeur as jy Magic Baits opsit, papi. Magic Baits, boy. Magic Baits. As jy Magic Baits opsit. Exactly. Well done. Ons sit hom. Okay, let's get to the dips, and this is something that paid off today, and it was very good using this. The new range from Magic Baits called Vrystaat. I hope you guys can see this one. Vrystaat. This is strawberry cream and almond. Definitely worth using. Also Banana X, my definite favorite, always with me. And then last but not least, Pink Sweets. Julle moet dit probeer. This is a good combo to have. Absolutely fantastic. Strawberry cream, almond. Vrystaat, the brand new one from Magic Baits. Yeah, isn't she lovely, hey? Big fish, Bankmaster, thank you. What a beautiful stand. But let me show you what I've done. So a normal stroppie, as we know it, a spring. Some specimen tackle that I've used here with a Ronnie rig, well balanced, normal pup on there, and then right through with monofilament. That didn't bring me any luck today, unfortunately. I went back to normal pup gooi without the specimen stuff, and yeah, I became successful again, but I'm still learning. So specimen owns, as julle hier is, let's come together.
wys bietjie vir Steven hoe werk specimen, and we'll sort it from there. But a beautiful place where I am at this farm dam, and as I mentioned to you, unfortunately I won't be able to share any of the details, but we had fun today. So far so good. Let's carry on with the video. Julle check hierdie karp. Jo. Ek draai hom laat hy opkom. Ek is alleen, so ek gaan nou moet oorskakel vir die net. Maar hy is pragtig. Dis een helse karp. Daar gaan hy nou 'n bietjie daai kant toe weer. Come on. Dis so moeilik met die een hand. Ek wens het ek het CJ het nou ongelukkig gewaai vroeër. Hy het dinge om te doen. Check hierdie karpie, kom hy. Daar kom hy. Watch hy karp. Dis 'n monster, ek gaan hom gou vang. Okay guys, I want to cry. I can't find my scale, and I pretty much think this is the biggest carp that I've ever caught in a long time. This is a huge monster. Now look at the beautiful colors here. Look at the tail. My whole hand is open and it's much bigger than my hand. But look at the beautiful scales. Obviously it's a farm dam, so hy's baie mooi opgepas. Kyk hoe mooi vet is die pens. This is one of the most beautiful carp I've ever seen in my whole life. And I'm very privileged to have caught this big boy. Maar ja, that net is about 55 centimeter in lengte. And this is past that. But ja, check this tail again. Is dit nie 'n moerse vis nie? I don't know if that's a swear word, forgive me, but the adrenaline's running through me. Dankie julle. What a nice fish. Okay julle. Hier is weer by daai geheime plek en ongelukkig kan ek nie vir julle vertel van hierdie plek nie. Die boer sal vir my doodmaak en hy sal vir my sê ek mag nooit weer hier kom vang nie. Kyk gou hierso. Hier's 'n pragtige speeltjie. So gesond soos wat kan kom hier, anders Daar loop jy aan nie om te gaan. Maar kyk hierso julle. Ek is so dankbaar dat ek hier uitgekom het. Ja, hardloop hy. Check hierdie ouens. Kyk hier anders vlok. Ek gaan hier terug sit kap om CJ uit. Ek gaan hom trek hom net vorentoe. Katrol hom net vorentoe. Okay, so I couldn't complete that final part with that beautiful fish I was busy showing you there. But this is another one I caught and it's earlier in the video, you can see it. But thanks to my friend CJ, we caught lekker fish today. And I hope you enjoyed the video and please like and subscribe. Thank you.